Hello guys, ngo ariko Starlink VPN ntago igikora. Ngo yarabananiye yarahagaze. Wigira ikibazo VPN cyashya nkuzaniye yo irakora ku mirongo yose. Kandi ni MTN na Airtel. Ikindi kintu kimwe nureba ino video ikagushimisha, wibuka gukora subscribe, ukande comment, ushyireho comment, umbwire n'ikindi kintu naza gufasha muri video ikurikiye. Mbere na mbere turabanza ducekinge neza ko nta bando dufiteho cyangwa se airtime runaka. Hano turacekinga bisanzwe kuri kubibona ni Airtel Rwanda 0. Hano nta mayinite ariho. Nurangiza ukande okay, wongere usacinge. Okay, ku ya kabiri urabona naho nta mayinite ariho cyangwa se bando. Ikintu rero ubikore, uraza muri Play Store yawe, urabanza ushake Play Store cyangwa App Store ku bantu bakoresha iPhone. Uraza hano muri search, hano musacingira mushaka ama application. Nurangiza uze hano muri search wandikemo 12 cyangwa TRV. 12 cyangwa TRV. Nurangiza uri bubyandikemo gutya uhita usacinga rino jambo iri ngiri. Numara kurisacinga iya kabiri niyo ya nyayo, niyo uri bukandeho. Bite nuko nge nyifite uri kubona biri gusaba open na uninstall. Okay, uri kubona nge ni open. Ari open nawe biri bujyeho. Ukadukore discard. Ubundi hano urabanza ukareba na rate y'abantu bayikoresheje comment bashyizeho kugira ngo umenye ko application ize. Uri buyifungure, urayifungura witonze. Urabona harayitaza setting ebyiri. Okay, harayitaza setting ebyiri, harimo ya Airtel Rwanda hakabamo n'iya MTN Rwanda. Ikora ku mirongo yombi bitewe na sim card ukoresha. Gusa mbibutsa izi VPN zikora kuri zino sim card za 073 kuri Airtel na 078 kuri MTN. Byonyine nukoresha sim card itari yo ngiyo bishobora kutaza gukunda cyangwa hakazamo izindi mbogamizi. Ikintu rero ukora hano uselectinga Airtel, warangiza ukaza hano kuri start. Iyo umaze kuhakanda bahita bazana ijambo rya stop. Urabona iragenda igahita irangira. Ntago igenda yangi, ugikanda start iragenda igahita inarangira. Ikintu ukora rero urafungura YouTube bisanzwe, application nyine hano turi mu gucekinga. Numara kuyifungura uraza hano basacingira, wandikemo wenda TradeX. Katwandikemo TradeX. Okay, numara gusacingamo TradeX urarindira gato nyine banzi loading. Urabona TradeX yaje. TradeX yaje. Gusa mbere yo gukoresha ino VPN urebe video nagukoreye igendanye n'ibintu by'ama VPN. Ikindi ukore subscribe, ufungure inzogera niba ari ubwa mbere ubonye ino channel ya TradeX. Ikindi kintu urabona ikora neza, irodinga vuba, ntago ibamo ama ads menshi, ntago ibamo nyine ibintu byo kwamamaza byinshi. Nicyo ads bimenyesha. Ntago bibamo byinshi, irakora neza 100% irakora. Kandi urabona ko telefone ntago iri kugenda gake. Telefone ntago iri kugenda gake. Nge mbahereza VPN na checkinze nkareba neza ko igendanye n'iyo telefone. Cyase itatera ikibazo telefone. Urabona na TikTok iri gukora neza kuri TikTok, nta kitwaye. Kuri TikTok hano nta kitwaye. Uri kubibona ko iri gukora neza tu. Irakora neza nta kibazo. Wagenda ukayisuzuma. You want to wagenda ukayisuzuma. Kuko nge ibintu ndi gukora ndi kuyikoresha kandi muri kubona ko iri gukora neza. Iri gukora neza. Uri kubona ko iri kuraninga cool pe. Iri kuraninga cool kandi yirukanka. Kuraninga cool kandi irirukanka. Iraraninga vuba kandi irirukanka. Uri kubona ama video yose ndi gufungura ari kwirukanka pe. Uri kubona ko iri gukora neza. Iri gukora neza kabisa. Wagenda downloading uyicekinge. Nurangiza nibikunda feedback yawe ndakeneye muri comment. Nibinanga uzubimbwire ngushakire indi. Na Facebook urabona irafunguka. Bye, ubwo ndabakunda, ciao.